Kako izgleda moj kondicijski trening? Napravimo nekoliko trebušnjaka. A važno je disanje, da možemo čim više napraviti. Nakon trebušnjaka malo se odmorim i krenem na sklekove. Kad dođete do nekog broja, kada više ne možete, onda si u glavu zacrtate, a moram bar do 10, neki okrugli broj, to je neka psihološka granica, 10, 15, 20, sve na okruglo, pa probate do nekog broja, 10. Ja sad toga malo se odmorim i napravim nekoliko ležnjaka i nakon toga popijem puno vode i odmorim se. I to je to od mog kondicijskog treninga.